Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lilian at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agayatak launay iti kaopisinaak ani Arthur. Kompleto ti aldaw ko no kasta makitkitak ni Arthur. Ngem dimteng ti panagladingit kanya nga isuman ti inak isalaysay ita. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Lilian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, good morning, Arthur. Good morning, Lilian. Ay na, nagpintas ti isa mo Akasmot lang iti kinapintas mo. At ada pumimpintas ka, no kasta nakaisam ka. Agyaman na. Arthur, mabalin ka di nga intay ag-lunch? Datayo ka da adora. Di ka agdanag. Siya kun kita ya. Sige, awan parikot. Okay. Sige lapsan ka pa Inakon iti lamisaan ko. Sige. Ay na. Madlaw ko at talaga nga gusto mat kanyak ni Arthur. No araman na, asong bata kadagos. Yakon paluspusan pa'y. Hoy! Ha? Ay na girl, agim imagine ka man nandita. Feeling mo, type na ka ni Arthur? Shh! Tangiwat mo. Hay, jak amo kang ka. Alakit din, day tatrabahom ti asikasuam. Di nakpakibiyangan dito'y. O sige, mangantayon. Ay, mabit lang Ikaktaplatom, Arthur. Thank you. Aday ta. Nagsayat ka talaga, Lilian. Nagasat ti agbalin nga asawam. Gaputan na asikaso kalawunay. Siyempre. Oo, adora. Apay, adi ka matimtimak. Mangan ka matan, Kwa? Sige. Di ka nagbabain, Adora. Winmet, Adora. Sika talaga. Kastamlatan. Managbabain kalatta nga uray ije opisina. Kwa? Sige. Sakmat timang karga iti platom, Adora. Wen, Vicky. Katay na. Makapainlab at talaga dagiti mata na. Ay na, kinikilig ka manan. Apay, sigurado ka kadi akayat na ka ni Arthur? Wen. Ha? Nga ta? Sumardeng ka ditan. Di na konkontraan. O sige, agtrabaho ka kitdi. Hay nako, uray si ka, agtrabaho ka kitdi. Di ka agim imagine akasta. Tawan malpas mo at trabaho. Nanang, adon samot deta si daan nga ilutluto yo. Pinakbat. Wan anak ko, apay aya. Agbalunak, nanang. Kat kaadwak ti si daan abalunak. Ngamin, paborito ni Arthur tinateng. Anya, Sigin, nanang. sino day ta nga Arthur? Kwa? Boyfriend ko, nanang. Adan boyfriend mo? Wen. Sige, agbalon ka nga rod iti ado. Taparamanam iti naimas alinutok. Thank you, nanang. Una yun deta pa nagpuspusipus mo di tasangot ti Sarmeng, Lilian. Naladaw kansa. Ngam, agsarsarming kapayala dita. Siyempre, tatang, takitaak no napintasak matlaang. Sakot, deta bibig mo. Naglabaga. Sana bali, tabagay ko. Inkakit din. Maladaw kan iti trabaho. Wen ka di, tatang. Ay, kaslasaan mo abagay ta lipstick mo. Nalabaga unay. Good morning, Arthur. Good morning, Lilian. Arthur, ingkaadok ti balon ko.
inraman kan. Ngamin, nagado ti linuto ni nanang ko asidaan. Tay paboritom a pinakbat. Talaga? Mangantayon to dita coffee room. O sige, awan parikot. Nagbalon nakmat, Lilian. Ado ti balon ko. Pang dua tao. Ay, agpada ta. Ngamin, inlakam ko ni Arthur. Takasanumat ngamin, awan lakit iti restaurant ti pangpanganan na. Madimot no kanayon na restaurant ti panganan na. When Sige, mangantayo lang aruden dita coffee room inton aldaw. Tahus to ti kunam. Saan anasaya at akanayon a restaurant ti panganan? Hello? Ne, anya day ta? Balon? When? Sika, Vicky, nagbalon ka? Saan? Ado ti balon ko. Iso asaan kan amapan mang restaurant pay. Uray ni Arthur, saanen amang restaurant pay. Tainlakam ko iti balon ko. Hoy, Lilian, amom ka di? Nagkuyog da adora kan Arthur. Ha? Tsak amuno sa dino tinapananda. Mapandan sa aghalo-halo, ta break time matan. Ay, mas daawak laeng. Apay asaan asikat ti kadwa ni Arthur. Ay, feeling mo mat ngamin. Kat kayan ayat mon ni Arthur. Anya? Saan na kang ay-ayatan? Amom ka di ati observation ko. Kat ni Adora ti type na. Saan asika? Anya? Sorry kasta ti madlaw ko. Oh, Arthur, aditi ka nam. Insagana kon. Agyaman na ka. Naimas deta linuto ni nanang ko. Ramanan mo to'y balon ko, Arthur. Siyak amis mo tinagluto. Adobo a manok. Nuinal daw akastoy. Makamenusak. Arthur, adda ka din kayan ayat mo? Ha? Awan pa eh. Ngamadan plano nga Armen. Asino? Ni Lilian? Wino ni Adora? Wino, siyak? Ha? Sigurado asyak. Ay nako, san asika, girl? Ay na, maman yung tumatlaeng. Inton agbalinan akaayan ayat ko. Nay, anya ti is-isumam dito'y balkon. Lilian. Ay, ikaw malaglagip ko lang amin ti boyfriend ko, tatang. Adda aya. Ada, Awan tupay tinailawan nga imay nagaram kan ka. apay, nasken ka di adito'y balay ti pangaruman na kanya. Rumbeng laeng Umay tulat na, urayan nyo. Na, saan nakapay matlagayam nga inaram? Ita, ibagamon a boyfriend mo. Agraraman. Ni tatang mo. Boyfriend ko day jayan. Ngamin, mariknak ana asidag tirik na kanya. Kung, basta. Oy, danga, di ka agpantasya. Tadi nakapay mat inaram. Basta. Anya basta. Iti mabiit, boyfriend kunton tatang. Ay na. Nagsingpot. Kan siyempre, gwapo. Sige, nasaya at mat nga rudno kasta. Nusong batan na ka. Agkalay sa kayon adagos. Tapno maadaan kami, iti apo. Wen, tatang. Talaga apa ikalay sa akon kan kuana. No, pudno nga gusto kan ka. Ngamno saan? Pasensya. Lilian, kita am dagiti sumungad. Daadura kan Arthur. Naka-holding hands da. Agayan ayat da ka din? Good morning! Good morning! Good morning! Uy, nasapa kayo adwa Aguray kayo man? Adora? Arthur? Da kayo ka din? Ag-on kayon? Gwen. Ha? Ay! Kunakon kat! Oh,
Apay adi ka matimtimak, Lilian. Anya ko matibag. Nasaktan ka. Anya? Ngamin, agayan ayatan da Arthur kan Adora. Tibwisit ang babae. Tainagawan nakpay. Amo namat nga ay atak ni Arthur. Ay, sorry ka na lang. Ngamin, ni Adora ti kayat na. Sorry, Lilian. Ngamin, saan min ama ilam magtirelasyon mi ka ni Arthur? Doa bulanan nga agayan ayat kami. Anya? Saan mila kayat nga ipadlaw diti opisina? Ngamin, amo mi ka ni Arthur nga agayat ka kunkwana. Sorry ha, Lilian. Awan anya man na. Sige, panawan akong dito eh. Tadi ka manaktak iti trabaho. Sorry manan, Lilian. Garang ganjang ka. Siyak tirumbang akaayan ayat ni Arthur. Saan asika? Hoy bakla, kuyugan na ka. Ijay, Mapantaag siya. ha? Agbartag ka? Saan? Sa bagay, nabayag asana kasimrag iti inuman. Iswal, sige, kuyugan ka. Ay, agor tarta pa yan. Uy, dang nga. Gusto daytan. Di mon samat ka ba lang ti pagim? Kabalak. Uminom tapay. Ay, Lilian, kunam asaan tang agbartek. Ngam nabartek kan. Bakla. Awagam ni Arthur. Taapay. Basta, awagam. Ibagam nga may dito eh. Ay, saan? Itian niya aga po nga awagak. Saan mo mata boyfriend? Na di mo awagan. Awagan. Nga may dito eh. Anya? Okay, awagak tap no makontento ka. Ala, amay kan Lilian. Itulot kan di balay. Diyak, kaya, Uy, dang nga. Apay nga agsangit ka. wala. Dito ko naklangarutan. Hay, si kaman lang ng timakisarita, Arthur. Sige. Rumor time dito. Antayon, yung bayadak pa iti ininom mi. Hay, imbaglakit din. Tas saan ka nagbartek? Agor din nga pa. Bakla. Che, matada antibiotic dito ay. Ala, dito lang. Kat itulot ka ni Jibalayo, Lilian. Nakadanon tan dito'y paraangan niyo. Diyak kabalan timag na. O sige. Salabayan ka, aging kay tiunag. Nay, Lilian. Ay, intulod ko, nanay. Nakastaw na abartak na. Ay, sige man nga rod barok. Tulungam laangan aging gaiji silid na. Tani, awan ni tatang na. Aday jay kalapaw na iji garden. Sige, nanay. Sige, maturog kan Lilian. Saan na apa naman? Lilian, apa niya narakop na? Arthur, Lilian, Arthur, ay ayatan ka. Lilian. Anya ti... Arthur? Sorry, Lilian. Jak na labanan ti sulisog ti agak ma. Sorry talaga. Pakawanan na. Tinutupan ka. Tinumpanag. Aga-agaw iti boyfriend. Impamuspusam ti amin.
agaw mo ni Arthur. Karang gandyang. Ko, Adora. Sorry. Ngam sige. Kukwam laang ni Arthur. Ngam nasakit tulat tatin nakam kukan ka. Aga-agaw iti boyfriend. Nagkalaysa kami kini Arthur, Mr. Lonely. Gapo ta impudno kinitatang ko tinapasamak kada kami. Ket napanda kinasarita dagiti naganak ni Arthur. Napagnumuan dati kalaysami. Ket awan tinabalinan ni Arthur. Ngamita, awan makunak iti panaglangan mi kas agasawa. Gapo tanaragsak kami met. Ti parikot lang ita, iparparik na lata ni Adora ti sakit tinakam na kanyak. Daytoy ti pakasaritaa. Tuy pagayam mo, Lilian. Agyaman na kiti pakasaritaam pagayam a Lilian. Naikari ada kayo ti agkagasat kini Arthur. Kunaanta ani Adora ti ay ayaten na idi. Ngami di nagkalaysa kayon, nasurusuro na ka nga inayat. Isut gapo na anaragsak, ti panaglangan niyo kas agasawa. Kat sapay la kumamat kini Adora, ta makamove on maten. Kat maaklon na, ada kayo kini Arthur, tinaikari iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Lilian, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.